Sifundza saseMpumalanga sibe nelinani lelisetulu lebafundzi labebenta yamatikuletjeni nga-2020. Kubhale bafundzi labalinganiselwa etinkhulungwaneni letingemashumi-6 kanti labangemaphesenti 3 baphase ngebachelor. Loku kukhombisa intfutfuko nakucatsaniswa neminyaka wa-2020. 21,044 candidates obtained bachelor passes, which opened doors for them to further their studies. Batlonyelisiwe bafundzi labasebente kahle kakhulu. Khuthatso Mphaka uhambe embili kulesifundza. Kanti ke uphume esigabeni sekucala kuvelonke etikolweni letibalulwa njengaleto letingakhokhi tindleko tekufundza. Mphaka uthi kusebentisa sikhatsi sakhe kahle ngiko lokumsite kakhulu. A mind is a powerful thing, but you need to train it. You know, I don't believe that there's a person such as a genius. There's no genius. You just have to train your mind to be a genius. Injabulo beyibonakala emehlweni. I feel very happy and I feel proud of myself for what I've done. I had to leave social media so that I can focus. Sekunetinhlelo tekusita tikolwa letingenti kahle. By this time next year, as we'll report positively on the schools as well. Bonke bafundzi labente kahle kakhulu batawutfola umfundzate.